Mina ke ngagwetshwa iminyaka life sentence no 32 years ngo-2000. Sengineminyaka o17 ngilapha ejele. Ngiyacela uNkulunkulu kaShemba aphinde angiphele enye ithuba ngibuyele emndenini wakithi ngisaphila ngiyabonga. Uyazi ngeke uzodidwa yini uthi sithi unyazi uNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu kanjani? Bana la sengiphetha inkosi yakamboto. Lo mfana ufike kumina lapha endaba zimnandi hamba nezinye iboshwa befakela ama-overall orange edosa udilika jele. Namhlanje lo mfana ukhona la. Nkosi yamakhosi ngingumntwana wakamboto ey'ntabeni zaseHadini. Bengisesifonteni ejele. Abafowethu engamaNazaretha size sibalalela abazali bethu bebethi hayi lo ndlela ungayihambi. Sase ngiyahlala ejele ngi-aphile imali zinqwambe athi uJimmy House ummeli wangitshela iqiniso wathi hey lalela la wathi wena akho aphile yokusisa akho lutho wena yokusisa wena kusayiniwe ku-judgment kuthiwa wena uzofela ejele. Nazaretha kwenzeka isimanga ngonyaka ophele kwakuMarch 10. Nazaretha kwenzeka isimanga sengifikile esihlanu sobukhosi ngiyaya nje Nazaretha ngithi kodwa ave kubuhlungu ngoba ngiyaya lento yami ngiyayazi yami ukuthi vele nje into eyophelela ejele. Wathi ngiyafika kunyazi lwezulu lutho unyazi lwezulu kumina. Ngaqale ngasivuma isono sami ngoba kuhle uma ikhola uvume. Ngathula into yasezulwini yathi ufuna uNkulunkulu akwenzeleni. Ngathi mina baba mangasuka inkosi yamakhosi life sentence nje phela kusala iminyaka lathi unyazi cha lathi unyazi egcine lathi lalela uma ngasala u10 years ngabindeka 10 years mina no waphinda ubaba wathi mangasala u8 years ngathi ayibubaba uthi ngaphinde futhi ngangingisa ngabinde ngathi ubaba kodwa uzwile kahle ukuthi mina ngidonsana. Athi unyazi lwezulu maseliqedile la inkosi kubusisa uzophuma ejele. Amen. Njengoba sengilapha lathi unyazi lwezulu mawuphuma ejele uzuzuze lapha kumina. Nazaretha kwenzela isimanga ngathi ngilele ebusuku kwakumhla ka21 kuSeptember ejele. Mangiphuthuma ngithi ngiyalifica unyazi ngilifice unyazi lumile. Kodwa unyazi lapho ngoma ngikanje bese liyathetha unyazi lithi mthetheleni kade ngikulindile ngiyaphuthuma kade ngikulindile lithi lisuku unyazi lwezulu luphethe into eyiclipboard lokubekela amaphepha kunamaphepha khona. Mangithi ngiyalibheka unyazi lwezulu lifaka umkhele wengwe ekhanda lana lifaka umchief oyigolide obenyezelayo okhalweni libophe ngebhandi elisikhumba la sengwe ngambona kahle isho le ngangivuse ebusuku ngakutshela into engitshena yona mangambheka lezansi ufakile ibhethi ukuvela amaqopho ufake ezimhlophe imbadada lezi abeseyidonsa la emjiveni wakhe abesedonsa ipeni elibovu athi sayina la ngisayine aphinde athi sayina la phenye iphepha futhi ngiphinde ngisayine athi hamba goduka athi la siyohlangana khona siyohlangana eKhenana vele ngiphaphama ejele isikhathi sithi 10 to 4 zokubalela ungizwe kahle 21 Lusine September lo 25 kwakumsombuluko 26 qamuka iveni yomlungu ongisayinele ekseni yaqhamuka igijimile yangena ispeed ongakazi usibona athi yangena ngaphakathi athi mayingena ngaphakathi wathi Nazaretha ngasuka ngangena emotini kodwa ngesikhathi ngithi ngizama nami ukufaka ama-application ngathi mangifika ku-chairperson okuyena ophethe i-pardon board wavele wathi reception ayilethi judgment kaMboto ngathi wayisekho lento ngathi mayithi judgment yamada wena kuthiwa wena ufele ejele nje wena wacelelwa wena awufani ulife wakho awufani wabanye abantu kodwa ngizokwenza nje lento yakho kodwa ingakukhalisi angene insizwa zo life zonke ziphuma ziyakhathi feta for fun usho ukuthi yona into yakho uzikhuluma ngo2023
Kanti ngisahleli nje kwakuthiwa Mthetheleli Dion Mbotho ngena mangenwa la ngaphakathi endlini lo muntu okuthiwa kamkhizo kuyena yena osikhulu ofanele akhulume kuvele kukhulunywa ngoNyazi lwezulu la endlini. Ayi ngithe nakho ke madoda ithi suka lensizwa le ivele ithi kumina ithi Mpakambotho ithi lalela ngomhla ka 15 January 2018 uyagoduka uyekhaya Manazaretha base ngiyasigcina isithembiso esikhulunywa uNyazi lwezulu lathi uNyazi lwezulu ningibona mina ngingakaye ekhaya mina base ngisuka Manazaretha ngase ngiza kulona umnikazi wezinto zonke ngathi mangiqhamuka vele uMoyise wathi usula ngathi ba wahleka wathi ya sasikhulumile indaba ezimnandi uthini umfana uthi ecaba bakuthe angenze iqiniso wangithembisa ukuthi ngizophuma mangiphuma ngiqale kuwena sengifikile ufikela yike nani Manazaretha njoba ngilapha ngize ngalelo qiniso kuNkulunkulu wethu amayo Nkosi yakambothe hadinga udala inkinga